Nongeye kubasuhuza amahane ikaze mu makuru yacu n'ibiganiro ndetse tubagezeho gatanu kuri gatanu. Mwe mudukurikira rero aho muherereye hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru y'umutekano ndetse na politike. Reka rero twihute tunyarukire ku makuru arimo aravuga ko kuri ubu Isirayeli yaba yarashe ikica umuyobozi wa Hezbollah, ni mu gihe kandi kuri ubu urugamba rukomeje ndetse Hassan Nasrallah akaba ari umuyobozi wa Iran kuri ubu yamaze kwicwa n'igihugu cya Isirayeli. Uti rero nyuma y'ibyo bimeze bite? Ni ukuvuga ngo kugeza ubu biravuga ko ubuyobozi bwa Iran butarumvikana neza ku cyo bakora nyuma y'uko Isirayeli imaze kurasa cyangwa se yishe umuyobozi wa Hezbollah ariwe Hassan. Uti rero biteye bite? Nyuma y'uko Isirayeli yishe umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah, ubuyobozi bwa Iran ntiburi kumvikana neza ku kigomba gukorwa n'uburyo bwo kugikora kuri Isirayeli, aho igice kimwe cyifuza kurasa ibisasu biremereye muri Isirayeli naho ikindi kigashaka gutwara ibintu gahoro mu kwirinda ko Isirayeli yarasa muri Iran, ibihugu byombi ngo bikinjira mu ntambara yeruye. Nyuma y'uko Nasrallah yishwe cyangwa se umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah yishwe, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yahise atumiza inama y'igitaraganya ihuza abayobozi bakuru bakomakomeye ba Iran mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politike, harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza, muri iyi nama hagombaga gufatwa umwanzuro w'igikwiriye gukorwa kuri uru rupfu rwa Hassan, uyu muyobozi wa Hezbollah. Igice kimwe cy'abitabiriye iyi nama kigizwe n'abahezanguni bakomeye cyane bifuzaga ko Iran ihita irasa muri Isirayeli igatanga gasopo, bakavuga ko mu gihe batakora ibyo bitakorwa Isirayeli ishobora gukomeza gushora cyangwa se gushyekerwa nanone igatangira kurasa muri Iran, cyane ko yamaze kugaragaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu guhangana n'abanzi bayo. Ubu bwoba rero bw'uko Isirayeli ishobora kurasa muri Iran ni nabwo bwatumye umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei ajyanwa ahantu hari umutekano wizewe kugira ngo ataba yatungurwa akaraswaho ibisasu na Isirayeli. Gusa ku rundi ruhande ikindi gice kitari gishyigikiye ibyo kurasa muri Isirayeli kirimo na perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian. Urundi ruhande rwo ruvuga ko kurasa kuri Isirayeli byatuma icyo gihugu kibona icyo gishaka kuri Iran, bakemeza kandi ko icyo Isirayeli ishaka ari intambara na Iran. Urundi ruhande ariko rufite impungenge, aho ruvuga ko Iran idahagaze neza mu bukungu ku buryo ngo yakwishora mu ntambara na Isirayeli. Igihugu cyagaragaje ko gifite amakuru y'ubutasi menshi kuri Hezbollah ndetse na Iran nyirizina. Aha niho bahereye basaba kwitonda mu rwego rwo kwirinda ko iki gihugu cyakwinjira mu ntambara kitizeye neza ko kurangiza mu buryo bwizewe cyangwa se bwiza. Bavuga ko uretse gusenya Iran, iyi ntambara yanakoreshwa na Isirayeli ndetse na Amerika mu guhindura ubutegetsi bwa Iran. Hagati aho Iran yafashe iminsi 5 yo kunamira Nasrallah,
umugabo bivugwa ko yapfuye yishwe n'umwuka uhumanye waturutse ku bisasu byarashwe na Isirayeli n'iyangirika ry'ibikoresho byinshi byari mu buvumo yari yakoreyemo inama, ukamusanga mu cyumba yari yihishemo ukamwica. Bivuga ko urupfu rwa Hassan cyangwa se rw'uyu muyobozi rwababaje cyane Khamenei, dore ko yamufataga nk'inshuti ye magara, akaba umwizerwa we wamwubashye mu myaka 30 yari ishize amaze ayobora Hezbollah. Reka rero dusubikire amakuru yacu hano, gusa kuri mwe mudukurikira aho mwaba muri hirya no hino hatandukanye, tubashimire kandi tubahaye ikaze neza, tubibutsa ko mukanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Komeza rero udukurikire, ni 5/5 amakuru yacu, reka tuyasubikire hano, mukomeze kugira ibihe byiza.